Ladies and gentlemen, put yours together for umushumba. Amashimwe cyane twakira umushumba. Uretse gato nenge kuvuga ngo umushumba niso muze mushimira abantu bakiriho kuko abantu ko barapfa muri iyi minsi. Jita nahaguruke, haguruka pa, haguruka. Jita ko muramubona Jita yaramfashije cyane ako gicagira akamodoka kagufi. Ira modoka izingwe sanse ndango bazabaciramo uzokodeshe Merisa nivuduka zibiri kuzura. Ari kumwe n'umuvandimwe nibahaguruke, ihagarike gato. Haguruka pa. Muri showbiz tugira ikintu bita uburyarya. Aba bantu ni inshuti. Uyu mugabo acuruza serikei imva. Shita ntaramubera umukiriya. Ubwo si uburyarya. Kwanza we ari ibintu nza numva abantu bosa bagahuza n'ibintu yicarire pa. Hari ukuntu uza wigana Uncle Austin bankubwiraga twumve ariko azavuga iki we asamuvuge n'ibyanga n'ibyo azavuga ngo 102.3 Kiss FM, Kigali's #1 hit station live. Akira urashaka ngumeze gutyo cyangwa gute? Like that, like I can sing like this. Umbyutse nakubona esubu onabamba you one day, baby. And love is my medicine. Thank you. ariko Imana muze mwemera Imana n'umukozi w'umuhanga ntiyo kwima ubwiza ngo ukime n'impano. Amen. Na manager Truce ari he ko ndabamenyera ku mutwe nawe uri hafi gakuba nka manager wawe. Manager nahaguruke, haguruka pa. Hari indirimbo yo muri ADPR nkunda mushobora kuba muyizi muyimfashe. Ni iki gitumye ibise bigufata? Curanga papa. Ni ukomeza waga. Ni iki gitumye? Ni iki gitumye ibise bigufata ukaba wiyeje? Reka papa. Andromela vela. Hello. Ariko intimani mbwiye papa uzobyara utabazwe. Hari ijambo ryo muri Bibiliya nkene ngo bamfashe dusome. Ikansabe Ruvuyanga buri abanyamakuru ari ukuntu bizi ibintu byo gusoma. Buriya mu buzima ntago amagambo yanditse muri Bibiliya ari ay'abazungu gusa. Oyaye na yacu. Uzi usoma ijambo uryitirira umugenzi wawe. Haguruka. Haguruka nkwereke. Nawe haguruka ma. Ndahindukira utarahaguruka ndagutuka. Dire Satani ngahaguruka ma. Haguruka n'akantu gato nta kibazo ihagarike gato. Uzoza usoma ijambo mbere yo kusoma umurongo urasoma 30 uzoza uvuga ngo Kristera usoma ijambo kandi tujane uke ni Imigani 3:26 ugeze kuri 28. Uhere ku ijambo ngo Kristera usoma ibyo Uwiteka avuze buri verse. Kristera
kuko Uwiteka azakubera ibyiringiro kandi azarinda ikirenge cyawe gufatwa. Kristera, abakwiriye kubona ibyiza ntukabibime nibagushobokera. Twagiye. Kristera, ntukarerege mugenzi wawe uti genda uzagaruke ejo mbiguhe. Ariko hano Merisa arabizi ntiyobona ico anyishura kugira ngo mbasetse, kuko Imana yampaye impano zanyitanga. Kristera, aho kukigundira igikundira Imana yaguhaye. Amen. Papa, haguruka wowe wambaye ishati nziza. Egera hano, reba abandi. Uru ni urugero rwiza rw'umusore uterura ibyuma ariko wanze kureka igikoma. Icara. Papa, nawe ngwino. Uru ni urugero rwiza rw'umusore uterura ibyuma ariko wanze kureka indaya. Nawe wicare, ndamuzi. Buri kantu na buri nguni ngo mwari mwaragiye kanyarira, mwari mwaragiye gushaka Imana cangwe n'inkari. Ariko nagize igitekerezo ko Gael yafunguye YouTube channel ayitaba VIP, yandika amategeko 10 ngo yotuma uba umukire, kandi ugasanga wabigendeyeho zoshoboka. None mwebwe ndakuntu mwofungura YouTube channel mukatubwira amategeko 10 yo kubingegera, kuko si ibintu mushakisha muri zo. Hari ibintu byabagaho kera, ubu sinzi nimba bigahaba. Umutipe n'inshuti yanje uko araza kuyanyaka nibi biramaye, muze kubyibuka, ndabazi. Hari ibintu bigezweho ugasanga umuntu ayo ni ibiceri gusa. Ishyiramo hano. Uretse gato pa, papa, Iremera urahazi? Iremera, iyo wiremera uzumanuka ukagera ahantu bita guca Mitsingi, uzukomeza ukagera ku Gasaraba, ugakomeza ukagera kuri secteur, wagera imbere ukagera Indera, taha ni iwanyu. Byagica ko engamishije ikoti. Narindi kuvuga mu buzima busanzwe bwa muntu hari igihe uza wumva indirimbo utazi amagambo ariko ikakuryohera, cyangwa se wowe ukayishira mu magambo yawe. Murabizi kera twakaza turirimba Lagadi yibye mayo ayambara yicuritse, nyaruka umumfatire zaguhemba mangurutsa. Iyo ndirimbo ishobora kuba ari mu Nigeria ariko twakaza turirimbo. Cyangwa Jimmy Filo la 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 inankelo da la 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 la. Ibintu nyine ukumva kuri hoteli ariko melody ikakugumamo, ikaba ari ibintu byiza. Cyangwa ukumva ukumva ko
ni ibintu wahohoteye ariko ko biravamo melody. Reka mbabwire, hari inkuru zanje mutazi. Reka mbabwire inkuru ubuzima bwanje bwo ku ishuri. Jewe sinzosubira gukundana. Nakundanye n'umwana w'umukobwa ku ishuri, nigaga mu wa kabiri, yiga mu wa mbere. Twaja muri break nkaja kumureba. Twaja muri lunch mbere yuko tujamo nkamureba, tukanasangira na nyuma nkamureba. Twaje kuja muri Rudoro tukaba turi kumwe, twaje kuja muri Etide tukaba turi kumwe. Mbona ko ivyo bintu bidahagije, ko murumva ko urwo rukundo rwari rwaransazije. Nigira inama ndavuga ngo reka uyu mwana w'umukobwa sibire twigane, nibwo urukundo byibuze nubasha kurushera, ko murumva ko rwari rwaransajije. Ndavuga ngo tirebye. Arangije ndagenda mugezaho ico gitekerezo, arambwira ngo ico gitekerezo ni ciza. Arangije ico gitekerezo, niga nabi ndanatsindwa, ngeze mu rugo mama arantuka kabisa. Ndavuga ati target yanje mu mutima wanje ndayizi, nta mpamvu yo gusobanurira umuvyeyi ibintu ngivyo. Nuko tuja gutangira, nja kureba wa mukunzi wanje, we wamutwaze n'ibitabo, tuje muri classe nyine twicarane ibyishimo binsange. Sanga umushenzi nawe yasibiye. Iryo shuri nigaga mu ishuri ry'abaswa, ariko ikintu cyakaza gituma dutsindwa, ahantu twigaga nta Congereza twari tuzi. Noneho rimwe mwarimu akora ikosa, aduha ikizame mu Congereza, nyuma avugamo ijambo ry'Ikinyarwanda kugira ngo dusobanukirwe. Aravuga ngo mukore composition ku nzu. Composition ku nzu. Uri umunyeshuri w'umuswa ntakagwishe kugira ngo yabimenye, ahubwo abagwisha kugira ngo tumuseke. Umutipe watuberaga wa nyuma mbona yicaye gutya. Ndavuga ati gice yabishoboye. Ndebje neza nsanga yayishushanyije, yubika urupapuro. Ndavuga ati reka mwibaraguzweho. Ese papa wowe kera warangije? Ngo yango ntago ndabona irange ryo kwisiga. Undi wari uri hirya yaragiye warandika our houses ashiro dash dash, our houses dash, our houses dash, yandika boronka 20, atangira kuzuzuzamo. Iya mbere arandika yari ndende, yari ikomeye, ibintu byinshi, hasigara utuntu tuni ataruzuza. Aravuga aho nisiba, mwarimu arampora umwanda ku rupapuro, aravuga ngo reka zibiri mucange, zibira zandika mu Gishinwa. Our house ikinya, our house cyawa, hasigara izindi zibiri. Abwira watubera gwa mbere ngo namukopeza, aramwinginga pe. Aramubwira ngo is big, aramubwira ngo Spain, amuspelling nyine kuko twarabaswa mu Congereza, BIG. Arajandika aramubwira ati bro, iyanyuma noneho nushaka tuzongere kunkopeza. Ati sawa, is marvelous. Marvelous abona ko atari bishobore kubyandika niyo bo spelling gute. Winzu yacu ntago imeze uko nguko, kwireguza nyine. None twageze ku munsi wo gusezererwa, twageze ku munsi wo gusezererwa. Urabona hari ukuntu bamanikaga amanota bakavuga ngo ababimutse aba basibi. Umunyeshuri umuhanga yagiye kureba ko yimutse azahera hejuru. Urugero dufata izina ryande Hamza. Akose uwo buzu wa mbere ukogosha nta kundi, warazaga Hamza promoted. Wow. Umuswa waturukaga nkiri wahita guhera hasi, umushumba repeat. Tuzubabara ahubwo uzita ushaka inshuti yawe. Yitwa Bob repeat. Wow. Zaba twasibiye mwana, nzakomeza mbe kapiteni w'ikigo. Kurumva ikintu kagishimisha umushenzi. Twagiraga animateri w'umunyamurenge yakaza kabje,
yigeze gufata umunyeshuri w'umuhungu aryamye mu gituza c'umukobwa. No. Ariko yari amugwaye, uwo munyeshuri bamwita Byicaza. Araza isazana, yese adukoranya twese tuja kuri Sembo. Nta muntu avugishije ku mujinya mwinshi. Turahagarara, afata telefone ahamagara mama Byicaza. Icama, mama Byicaza we, ngwino utware Byicaza yasubiye kwibera yewe. Ndavuga ngo ni mate uriga ihumye. Ico kigo bakaza badutekera ibiryo bibi. Imwe bikubita agashi ngo bagiye kudutekera neza. Badutekera inka nzima yuzuye kabisa. Iyo nka nzima bagiye kuyikaranga bashiramo inyanya zibiri. Waza urya isosi ukagira ngo ni kamarira y'umukecuru. Wari wabona inka ikomeye ukazugira ni inka igisheke. Ukumva umuntu afite igufa ko araguca inyuma ukagira ngo ko aragongora. Kabukinga bongera inyana ubwatsi, kabukinga